Tan apo, iti sunatan na polwan. Arapa by the four. Ay, rotanod. Nagtuloy sa arapa. Ayan, kat bumasa ka man yun iti mensahe balong. Kat ora lang nagkalintuusan din nga sunata ta. Pagritman ti Daria family mga manong. Hindi ka muna sino nagapon na. Ano yung baga? One. Damagam. Ay mo! Naimbaga malang mamanong June, kablawak man ni mother ko. Ay, nalpas na tayo yun. Oo. We have 22 online listeners sa taapo iti Balasyo Taaw. Kat, ayan, we have agiti barbarongos ibang poet ni Kabsat Mil Italiana. We have Rhea Dacanay and Marjorie Coleman. Kaya siyempre, nilakay Tomasito. Nilakay Tomasito. Anang ortinagan na? One, Joel. Two, ay, bilangan ka kumakat. Anang orti, middle initial ni Cathy Salvador. One. Kabal. Two, nalaing ka. Virginia Season. One. Domingo. Talagang nalaing. Okay. Good afternoon. Kadagiti online tataapo iti. Anang orti, middle initial ni Felicia Seriales. Siyempre cereales. Middle na. Ay, middle. One. Two. Belarte. Boing. Mabali na. Middle na. Felicia Cereales David. Ay, mati. Di ba sa balay pilyedunan? Pilyedunan di Japan? Ay, tong Huang Kiang. Chung na lang siya. Chumalak. Hello, Kabsat June and Balong John Mark. Kablaawa man daman ng Lisa. Manong Danny. Danny, kung mo tayo. Danny. It's Manong Danny Cabal. Cousin Edeline Kilimlingtan. Sister ko, Josie Cabal. Nga madamada nga dumdum nga. Kada kayo on Facebook. Kan iso amin nga taga Hilo, Hawaii. And of course, to our dance group, The Hot Mamas. Apo dagiti naglalay nga sumala nga Hot Mamas di Hawaii of the Big Island, Hawaii. Kunan apay duwa. Big Island, Hawaii kan amin nga taga Back Northwest and East Burgos. Pa-request man jay laglagi pom awan nagkurangak dedicated to all karubas around the globe. Kunan na ni Kabsat Cathy sa ba. Pa-request man jay pinalkang ato ma'am. Siak ni Harvey Laranang taga Ramon. Ay, si ka nga yan ni Maharpe. One. Idol. Great ko nga si Gerald de la Cruz. Ryan. Yung at lahat ng anatoy. Lahat ng family. Pa-request nga ako idol ng She's Gone. Thanks more power from Abel. She's gone. Apo ta patayin na ka dahil. Huwag around. Ilokan mo. She's gone. Napukawan. Out of my life. Okay, bumasa ka tayo balong. Nalpas na dito yan. Nalpasan. Okay. Mapantay dito. Iti pong datan. On. Depokon. Depokon la. Di pa yan nagsarding apo nga agpugpugtuda pa yung laing iti kanta. Ayan. Sige, kawa ang tumawag apo. Tao iti load mo. Dahil iti kung kuna akong gata. May tagpaisaw din i-establish na kapag teksan madi makatawag. Pero nagriga mo. Sige, agsao ka lang ta apo. Dito tumatawag. Sino ata? Mo man. 0905-932-7364. Ayan. No, nakabusor yung apo. Text kayo lang dito yung 0905-932-7364. Apaya, kasi nago mo? Katatepe lang ang tawag kapag katepagana. In-call ko na. Okay. Good PM, guwapo. Guwapo, June. Ay, Diyos ko nagmayaman. Basta ito na ito. Siyempre, guwapo mga ubing balong. Awa mo na yun, nakakabel. Siyempre, kaamutong di ka may babain. Kaya mo ka may babain ka? Ama de. Kaalatan natin ito ha. Guwapo, Kuya June, kan balong kan asawan, dua plural. Ay, hanga singular. Guwapo ha. 09, pala man tumutawag. Bayam da kita nga tawag. Bayam, iti talatan, internetan nga bumasan. Nga rod, kuna na dito'y, bati man ni Efren Kabanit, kendagiti kakaduana, iti MV Emerald Coral, iti Japan. MV Emerald Coral. Kuna na ito, Coral. Ayan. No, apo, Coral, dati age na. Coral. Kuna na, dito ikat apo, bangka, nga agtay tayo latad ta, ita, mga tangatang tayo, dito bangka nga rod mo, at anat, awag na tangay. Bye-bye. Ayan, apo, si datingag dalata ka no, iti Ford, duo. Saan na nagdagdagag, radyo? Haan, TV. Ang tingtingag tayo TV. Amom na jay? Diyos ko. Agding-dingag nga rod. Matino nga TV! Ulit
TV. Internet. Ay, di ka mula. XLR. Bati impay ka no, dama ng Leti de la Japan, Cruz. 97.7 DJ Japan. MixLR siguro, kan Facebook. Siyempre, as you can see, we are live on Facebook. Yeah. Hi there. Bati impay ka no, dama ng Leti de la Cruz, ng asawa ni Treasurer, kan dagiti anak na, Aaron, kan ni Baka na, Joanne, kan tay anak Tati Kasar, nga ni Rona, kan tay lakay na. Good afternoon kata kayo ta, Villa Carmen Ramon Isabela. Bati impay ka no, ti barbaro nga doktor. Ayan, congratulations to Dr. Kelvin Mar Walyares Bartolome. Iti Oscaris Ramon Isabela. Kan syempre, ni Neil Lester Agbayani, nga taga Aranyag Ramon Isabela, nga anak ni Ma'am Lily Agbayani, iti Canada. Adi jita Canada. From Canada. Dagiti naganak, dakita aman lang. Adi jita Canada tinaganak. Adi jita Pilipinas, dagiti anak, dagat talaga mga impas nagdala ta tinagadal. Siyempre Kaaduan nga men, no, dagiti abroad tinaganak mo na ka, dagiti anak kat agpalpala ilang dalata. Naisal sa lumina nga rod. Naisal sa lumina ti nakairwaman ni Neil Lester ta ori adayo dagiti naganak na Dr. Tata Isunan. Congratulations once again kanyam. Ken siyempre ti ulitek ti ading ko nga Kelvin Marwalyares Bartolome iti Oscaris Ramon Isabela kat maamanda yun to no kaano ti padaya. Ay, Bartolome, congratulations kada kayo. Dagiti garbage hauler iti Ramon. Garbage. Damanong Rick Estocapio ken dagiti kakadwana. Ayan, chat conversation end ko na. Malpasan dali. Ka-aim forward your depokat. Kuya, pa-request man birthday song dedicated to Mark Alan Arquero. Birthday na di Kalman. Thanks, Kuya, and more power. God bless ko na ni Elaine Rosendo. Kasano ka daw? Ayan. Kasano dito? Una enta nga kanta enta request ni Kapsa nga kate. Kate ka ba? Iti Hawaii. Laglagi pa mawang nagkuranga. Laglagi pa mawang nagkuranga. Kada kiti apo tattao dita igigid nga di na kaya ti mapabasol. Dahil iti sonata nga kantaan nyo. Pabasulin nyo dagiti tattao dita sa ngawanan nyo. Ta ibagam nga laglagi pa mawang nagkuranga. Sikat yata nagkurangan ako na nala. Sa nungay ko na sikat na kurkurang mo. Sika dahil dino ka baro. Sika dahil. Para kang kadahil dahil nga saon. Sika at ako. Kanya nga dino ka. Ngarad. Ay, abaw. Sakali at dino ka. Emot tayo man dito. Para kada tayo amin. Kakapsat. Kas na diyang maaklo. Panakapukaw ko. Kakaiso na nga ayat ko. Diyak man minamnama ama suliso ka. Bayat ka awan ko. Narukog man kayam Daitaraken mo Kararwaken puso. Pinanulot to'y sakripisyo rigat kuklento lupa karagsagang di panagsagaba awan mabalin ko nunam na maem di na kong kasapunan siya kung tayo lipatan. Ladies and gentlemen, John Mark. Lunaragsak ka, di ta sidong na, palubusan ka nga rin. Ngemnudong tempo, aldo nga babawi ka, pamakawan ko diyak may pananaman. Laglag ipem, konti nagkurangak, ken nagbasulang. Dato'y ayan, gaing pariknak, ketawan umartap. Nuntiin subat mo, dasaem ken lindus, usok ti sinugatang. Apkes ken panaas, tinaglinakam, ken kaaba ng alila.
Mangaya Daytanagan mo Puso Nya ka man ang lukong kanya ko Pinanunod To'y sakripisyo Rigat kong kentuog Kaya Sigatang Lupa karagsakam Ti panagsagabag Awan mabalin ko Nunam na maem Adin akong kasapulan Siya kung tayo lipatan Katawa pa more. Sige man Laglag ifem Awan tinagkurangak Ken nagpasulat Tato'y ayan Nga impariknak Ketawan umarta Nganting supan mo Dasaan kinlindo Pusok ti sinugatang Apkes ken panaas Tinaglinakam Ken kaaman ang alilaw Apkes ken panaas Tinaglinakam Ken kaaman ang alilaw Jai katuday Ang pulong na't umay payapan Sabong na't ay sinmagaysay Bunga na betlen ay kumidakitay No kumalang mabalin At balinak umaasingsing Ta umayak maibisli-bisling Taramramay mo ading lumabalin No kumalang pinyaka Purusen ka uray na ganus ka Takanen ka uray na ataka Ket ito'y puso palumen na ka No kumalang pinyaka Purusen ka uray na ganus ka Takanen ka uray na ataka Ket ito'y puso palumen na ka Okay, dagnamdamag dito'y mix alar anya apot schedule ti programa yo kunan na. Okay, alas 12 apot yal daw ingana alas 3 ti malam ti schedule ti programa mengam mabalin nyo lahat ng boy ay nabo anytime iti Facebook. Manong June greet kuman sila Kuya Meding at Jiao Jiao, Jacob Venus at si Ugsa. It's me, Aizel. Kung ano ba ni ading Aiza S. Joko Gaceta. Nga road, bumasa ka manan iti siyempre bumasa ka ti message. Okay. Hi Kuya Jun and JM. Kaplawak man ni nanay ko Zenny nga agdengdengeg tata ti programa yo. Kaya nagijay agin inom ijelikot iti barangay Plaridel from April. Anya nga tati pulutan nyo dita. Tukmam nga ta. Grikuan kamsat na Pedro. Rap-rap kan angkal anding agbunbunag. Ti
Mais. Ni pulon ditoy na nalbuan. Nalbuan wino nalbuan nga tatoy. Nalbuan siguro kay pinaliwan na natinagan ti barangay. Nalbuan ro kay man nga kanta di tokmem nga pinalkang. Thanks manong. June kunana. Okay. Kita nga ya dati tang. Ay, kablawan tama mo ni Ma'am Jane. Dali nasa labas si Ma'am Jane. Hello to Ma'am Jane and belated happy birthday kengka ken kanyak do atang agpadpada isong adati agmulta tanga do Ma'am Jane. And of course, ayan, welcome po ang mga advertisers. Ito'y Sweet Radio. Dagiti ada tiket nang ipapla kada kami. Please get in touch with our marketing officer. Ito'y apo. Especially dagiti barbaro ditang establishmento kayo nga maamuan nga dagos ito tao. Iti kinaadda dahitang negosyo yo umay kayo lang apo dito 97.7 Sweet Radio aglalo dito 4 decade duha ta ado apo tidumdum nga kada kami nasurok nga 30 ang 32 30,000 o mamati kami no saan na kita manong ribo di Facebook watchers at sa dapat i-mixel ara dapat i radyo ta ana siguro nga 30,000 de ito la text message na nagado. Sige. Mga kuya, babatimot kami dito yung Barangay Libertad. Tsage, dito kami ngayon sa Mamawag Bakery. Mama Vina, lolo, tatang ko, auntie ko, si Harley, Keisha at si Guard Arman Novito. Sa Libertad at Tsage sa Mamawag Bakery. And of course, sa Mamawag Bakery din sa Ramon, owned and managed by the Mayra. Ni Mayra. Ate Mayra. Ni nalipatak tinaganan ni Butchoy. Tagaw? Uwan. Aji, alias na nalipatan mo din. Anyway, kada kita aming Mamawag Bake Shop dito Santiago. Ay, dito Santiago. Meron din dito. Itaramon Isabela. Good afternoon kada kayo takan. Siyempre, agor kada ti kuna ni ading Michelle Gavino, ijay abroad. Naimbaga Domingo yung manong June ken ading JM. Manong, pakikan tayo man atay kas makitam. Sagid ko amin nga madama nga naka-tuned in ng runa dita Baluarte, Santiago City. Thank you very much manong kan ading kuna ni ading Michelle Gavino. Isalang mo matay kas makitam ta kantahin ta para kajawan. Agor kate kas makitam. Pero kung pa ito may isang message ito time. Bago tang kantaan. Kas makitam. Okay, good morning, ading from TKY. This Villanueva Divina of Jardinera Vizcaya. Manong guwapo kung na nakin ading pogi sinabaliwan na tawag pagkikablao yung man ni tatay Tanting nanay Inday ko kan kakabsat ko ni Glycil, Nanette, Monette, Stephanie, Nessie kan amin at Divina and Managelad family. Agyaman na apo request ko man tay chismosa ko na ni ading Dins Villanueva. Greet ko nga taga Sundo na si Kuya Jomar at si Uncle Pepito Pantalion, doktor ng Sinili. Kung na namot? Okay, dahil tangarot, si Kapay ading ko. Magandang aldaw sa inyo. Apo noon, ken mabalin apo Ilocano kumati pa nag-text yung may mayat nga talaga. Sige, na yung banggal daw kanyayo. Mga kuya, pakito ko naman dyan. Utang, it's me, Jojo, ng Bagabag, Nueva Vizcaya. Kitaan nyo man, no kasano kalawat, iskop iti 97.7 Sweet Radio apo. Manipod Bagabag. Gana Bagabag. So kanya pa Bagabag. Umag-abot iti 97.7. Bagabag. Yan. To Bayombong. Kasi umawataan niya. So nga nag-advertise kayo dito lang. Umabot mo ta Santa Fe dahito eh. Umabot ano ito, gut mo dyan radyo. Apaya. Maday, dahil signal ko na. Ay, madeklaan mo. Ay, yeah, umabot siguro. Mo mo TMXLR worldwide ko na nalagarunan. Dahito 97.7. Ay, kadagiti transistorize radio. Actually, we are 5K ako nada. Yes. Kuya Melvin, 5K na. Okay. 5K Manong June pakibleman dyan laglagi pem. O nagkurangat. Nalpason. Ajay rap ka no, kuya. Ay, thank you apo. Madiming nga kabisado nga irap dahil tatanga panahon. Tanabayagan. Yo. Aha. Imbag malam kanyayo. Manong ko, pakigirit man. Nayunam kurang. Naimbag nga malam kanyayo manong ko. Pakigirit man ti Cadornio, compound iti Purok sa Rosario, Santiago City. Ato ni Florendo Cadornio, pakitokar pay man manong jay sirok ti Pandiling. Nalpas mo. Nakay kayat ni kadanggan. Thank you.
Thank you kuna nangarod as requested in our sister tayo to yun ako iti sonata nga request you. Tilagda. And this will be our last piece for our first set. Yes. Yan. Kas makita Makita na eh. bayati panagden natin. Ano makita dan? Yes. Kas makita adun naglabasan ta. Kas makita masapul ta tunggal may san. Yeah. Di kay papanang tipod nung ayan. Kas makita Iro. Kas makita nakapinpintas halata. Kas makita agmauyo nga pailaken ka. Kas makita ni patay lat magsinga. Iti ka ipapanan tipod no ayan. Kas makita aglabas man di adu akawen awan iti dua-dua taliawen da ken mas daaw tibalay kadwa dumdeng tu amay librot istoryata tapno maamuanda tipon no nga ayat talyawen na. Good afternoon to Alan Perry, Manu June, watching live here in Quezon City. Agyaman ak manong tika adayong amang liwliway di amin nga Ilocano. Thank you very much, man Alan Perry. Nagpintas ti boses yung adwa. Haig and Sem. Dumtento amay librot istoryata tapno maamuanda tipod no nga ayan talyawen na ta tapno maamuanda tipod no nga ayan talyawen na ta. Agbiag amin. Bayar Paberan. Lucero Aragon. Ngarod ag subli ti for gido kalpasan ti sumagmamano nga kanito. Naimbag adamag kadagiti adaan motorsiklo. Kadagiti na hilig. Amang pataraki motor na. Kadagiti adda ti prensya at motor na. Adito yan ti Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise nga pakaalaan tinala ka presyo ti piyas-piyasa na siri ba mekaniko kan di kalidad na serbisyo. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Pet bagay kinimat matunan da Mr. and Mrs. Bong and Jocelyn Lactao. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Dahil ito ikat masarakan sa Depurok 2, Sulit Bonifacio and Fernandez Street, Bugalion Proper, Ramon Isabela, Asideg de Manos Hospital. Iti Chief Mechanic dagat ni Mr. Marlo Pabiling. Nagsaya dadabag. Para man. O motor mo lulaw. Rogya ko na. Igumatang ti pyesa. Taga Simbula. Apay
mabalain, mabali. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Karuba! Numasapol yu ti live band para iti na dumadumang okasyon nyo kas kumaiti pa nagkasangay, kasaran, piyestaan, ken na dumadumapay, padasan nyo tapno mamati kayo ti laing ti Hyrac Vibra Band and Sound System iti Culialabo del Sur, Burgos, Isabela. Hyrac Vibra Band and Sound System kat kompleto a banda. An kailangan nga dumngeg, no di kat mabuya pa iti panagkurang-rang, panagpatpatit kin panagkankansyon, dagiti musikero da, ani Jimboy, Matt, Jason, Agi, kan dagiti lead vocalist da, ani Ryan, Rain, Regeline kan Vanji. Hyrac Vibra Band and Sound System kat bagi ni Kuyang Hector Jr. ken Gina Anagaran kat imat matunan mat ni Kabsat Romel Tomas. For reservations and inquiries, call or text 0915-930-7770 or 0905-70-66130. Hyrac Vibra Band and Sound System. Daituyon timang paturas si panagbiag tayaman nalon. Kabaruan na teknolohiya ken makinarya asagot ti Agri-Component Corporation. Agri-Component Corporation pakagatangan ti kubota 4-wheel drive tractor, transplanter, harvester, ken kompletong rambientas para iti traktora. Kanda dumapay nga di kamon para iti nanamnam aya panagtalon. Agri-Component Corporation kat 20 kat 3 na tawanan nga agsireserbi kat iti Manalon. Kumpanya mang tarabay ken mang taripato ti pagsayaatan ti Manalon. Agri-Component Corporation para iti dumapay nga impormasyon agpasyarkay kat iti opisina da nga masarakan sa Jai, Barangay Tagaran, Cauayan City, San Andres, Santiago City, Sangwanan Laeng iti City Hall at dapay sa Rojas, Solano, ken Tumawini. When no tumawag iti telepono 078-652-0121 652-4296 ken 0915-494-3313. Agri-Component Corporation. Sweet! Babago